Naravno da ono što je rekla premijerka jeste zaista najvažniji stav koji smo čuli, a to jeste da ustavne amandmane i reformu pravosuđa radimo pre svega zbog nas, građana Srbije, i zbog onoga što jeste ostvarenje vladavine prava ili makar približavanje idealu vladavine prava kakvo postoji u većini zemalja i Evropske unije. I u tom smislu, naravno da evropske integracije daju samo jedan važan okvir i instrument kroz poglavlje i pregovore u okviru poglavlja 23 i akcionih planova koje smo pripremili, na koji način da dođemo do suštine, a to jeste zaista efikasno, nezavisno i u svakom slučaju pravosuđe koje će značiti viši standard vladavine prava u Srbiji za građane Republike Srbije. Ono što mene kao ministra za evropske integracije uvek pre svega zanima, to jeste da li smo poštovali postulate proceduralne demokratije donošenja odluka i priprema nacrta zakona u dva segmenta. Obaveze prema poglavlju 23 i onome što jeste proces evropskih integracija i ono što jeste način na koji sama Venecijanska komisija donosi svoje preporuke. Ja sa punim, ja bih rekla i volela bih da čujem drugačije mišljenje, sa punim kredibilitetom, imajući u vidu praksu pregovaranja i drugih zemalja koje su bile u procesu evropskih integracija, mogu da kažem da je Srbija u svakom pogledu obavila jedan dobar posao, sve zahteve i obaveze u proceduralnom smislu, koje su, ne zaboravite, važan deo demokratije, proceduralna komponenta je važan deo savremene demokratije, su ispunjene i u tom smislu naravno da debata kao i ova što je ministarka Kuburović danas organizovala je dodata vrednost, ali mislim da je jako važno naglasiti da smo, sve one obaveze koje su od značaja za proces evropskih integracija, sve kriterijume iz okvira pregovaračkog procesa su ispunjene u dosadašnjem toku izrade ustavnih amandmana.